Bazihanize Rigani na Lorenzo nibo bigira intyoza bagakabya. Aba bagabo bumvise ntiwamenya ko bakorera iradiyo y'igihugu. Byose mbona biterwa na kwizigira. Kuyobora urubuga rw'imikino birenze urwego rwe. Ubu ni bumwe mu butumwa bw'abakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda nyuma y'uko hagiye hanze inkuru y'uko abasifuzi basabye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA kwihanangiriza abanyamakuru bayo ba siporo bakoresha imvugo zisebya baharabika abasifuzi mu biganiro byabo. Ishyirahamwe ry'abasifuzi mu Rwanda RAF ryandikiye umuyobozi wa RBA rimusaba kwihanangiriza abanyamakuru bayo b'imikino bakoresha imvugo zisebanya mu mwuga wabo. Ku itariki 8 Ugushyingo umwaka wa 2024 nibwo mu kiganiro cya Radio Rwanda kizwi nk'urubuga rw'imikino humvikanye mumwe mu banyamakuru bagikorera asesengura ku bunyamwuga bwa bamwe mu basifuzi bo mu Rwanda. Mwibaruwa RAF yanditse igaragaza amwe mu magambo yakoresheje atarabanyuze kuko abatesha agaciro. Bati mu kiganiro cyakozwe kuri iyo tariki umunyamakuru wa RBA witwa Rigani Rugaju yagarutse ku basifuzi muri rusange akora icyo abanyamakuru bita ubusesenguzi ku mikorere y'abasifuzi, ariko humvikanagamo imvugo zirimo agasuzuguro, guharabika, gusebya, gutesha agaciro no kwandagaza abasifuzi. Mu byo Rigani Rugaju yavuze ku uwo munsi yagize ati: abasifuzi ni abantu bize kureba hafi, iryo somo bararitoye. Abasifuzi ntibafite ikintu icyo ari cyo cyose cyo gutekereza ku mafuti bakoze. Abasifuzi kandi ni abantu badafite ubushobozi bwo kuganira mu ndimi zombi ku buryo wabaha imikino mpuzamahanga. Abasifuzi ni abantu bahisemo ubuzima bwa gikene batazavamo. Abasifuzi ni abantu badafite ubumuntu. Nta bantu b'abagabo wasanga mu basifuzi, nta bantu b'abagabo babarimo. Abasifuzi ni abantu baciriritse n'izindi mvugo zindi nyinshi Rigani Rugaju yagiye akoresha. Muri iki kiganiro harimo n'izindi mvugo zisebya tutarondoye mushobora kumva mu gihe muzaba mwabashije gusubira muri iki kiganiro twavuze. Muri iki kiganiro kandi abanyamakuru bagaruka ku makosa y'abasifuzi agaragara ku mikino itandukanye by'umwihariko mwizi ntangiriro za shampiyona y'u Rwanda. Rigani Rugaju kandi ntabwo ari iki kiganiro cyonyine yumvikanyemo, kuko mu cyitwa ubusesenguzi agenda akora agenda agaruka ku ngeri z'abantu zitandukanye, agenda aca uturonko kw'abo bantu agerageza gusobanura agasesengura bimwe mu bibaranga, ariko ababyumva bakumva arimo arasesereza, arimo arabasebya. Ishyirahamwe ry'abasifuzi rero rirasaba ikigo cy'itangazamakuru kwihanangiriza aba banyamakuru bayo kugira ngo umwuga wabo bagerageze kuwukora kinyamwuga. Nimba utarakora subscribe kuri Smart Maker TV Show wayikora tugakomeza kwagura umuryango. Wakoze kudutega amatwi.